Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni athiete na mbere gukirira ruhonge rwa magoti akiuga ni rukoretwo ruri muhinga hari gukinyaniria tabarira cia uthii wa na mbere iria itanyitwo kuguna mamilioni ma Kenya na njira ya guthondeka mieke ya mawira na kuona urigiti wa raithi. Itabidi tuulizane maswali. President augite ni KIEHA kuona TURIA NIME tukihuthira MAHAKI kugerera ACIRITHANIA kurugamia tabarira cia waki wa nyumba cia raithi na mutaratara mweru wa ugima wa mwiri wa MUINGI. Kora wachache wameenda kotini wakakutana na wengine wakora huko kotini ati wasimamishe waendelee kuiba pesa ya mambo ya afya. Hiyo mnataka tungojee hiyo maneno? Tuendelee na hii program ya universal health coverage? Tupunguze ile nini tuendelee nayo? Bas, sasa maneno ndio hiyo. Sasa wakitaka kuuliza wakuja waulize wananchi. Akiaria hedi ya igongona ria mathiko maithe wa seneta wa Nyandarua John Methoni we maigo wa weru, President augite ruhonge rwa magoti ruri na itemi hari kugitira mabataro ma muingi na tabarira cia uthii wa na mbere na ndegwitikira magoti matuike muhinga kuri ya Kenya. We are a democracy. We respect, we will protect the independence of the judiciary. What we will not allow is judicial tyranny and judicial impunity. That we will not allow. That will not happen. Riu president yahitite kungethanira na ruhonge rwa magoti agiathana waki wa barabara ya ihithe guthie ndunyu njeru iria tanyitwo kunyitania kaunti cia Nyeri na Nyandarua na iria koretwo rugamitio ni magoti yambiririe gwakwo ona thengia ya watho wa igoti wa kumirugamia. Itabidi sasa tuwe na mjadala na watu ambao wanapeleka makesi kotini kuzuia maendeleo katika taifa letu la Kenya. Miario ya president nyitetwo barune munini wake Rigathi Gachagua na mutongoria wa reingi bunge Kimani Ichung'wa. Rigathi augite ona thengia wa gukorwo mutongoria wa bururi akoretwo muharine wa mbere gutetera wiyathi wa magoti, ruhonge rwa magoti rukoretwo rugithatia tabarira cia uthii wa na mbere hatari kihariro ona matambite gutaukwo nicio wega. We are asking these judges, they are part of Kenya. Housing munasimamisha. Vijana hawa munataka waende wapi? Why don't you go mufanye an open court? Rigathi augite hari na bata wa honge ciothe cia thirikari kunyitanira kugacirithia miturire ya Kenya na makiria hari guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi na uthii wa na mbere wa bururi. We want to ask our judicial officers to be patriotic Kenyans na wasikubali kutumika to stop things that are being done for the benefit of the people of Kenya. We shall not allow both or either judicial autocracy or executive autocracy in this country, Your Excellency. Hadoine Hakameme TV, Jitagwo Njoroge wa Kimani.